Nā, kua whakapuaki hia mai e te kāwanatanga tā rātou rautaki mo te taru rauhea hei rongo wā, hei tā tātou tute tōranga pua ere kura, e tautoko hia ana te rautaki nei e tētahi umanga whakatupu taru rauhea i roto i te rohe o Ruatoria. E hari ana te tumu whakarai o hikurangi cannabis ki ngā ture kua whakatakotoria e te manatū hauora. There's some good content in there. It's tried to strike a good balance between the expectations of prescribers and patients. E hia ana te kāwanatanga ki te whakangāwari ake i te huarahi e tai ai te whiwhi rauhea hei rongoa. It's a consultation document that's going to lead to good regulation that makes sure New Zealanders can access quality medicinal cannabis products to help them with their suffering. Engari, ko te utu moene rongoa, te awangawanga nui. Patients may still be disadvantaged, particularly those who can't afford to be spending $100 or more on prescription. And at the moment, because they're mostly untested products, there's not Pharmac subsidies available for them. Hioi, e rapu ana te kāwanatanga i ngā whakaro o te maria mo e nei whakaritenga hou. We want the profession, those who will supply products, those who will prescribe them, and those who will use them to give us their feedback about the proposals for regulation around the use of medicinal cannabis. Ko te āhua nei, e hāngai ana ngā mahi a hikurangi cannabis ki ngā ture hou. Could have been a lot worse for companies like ourselves. We were able to attract some investment. We were able to get things going on the basis that these regulations were coming. We've gone for GMP pharmaceutical grade production from the start, so that's in line with what we're doing is in the regulations. Kua puare mai te wā tuku kōrero, tai atu ki te tuawhitu o Heri Turi Kōka. Iruere kura, te karere.